Yes, tubahaye ikaze mu makuru y'imikino ari kuvugwa mu kipe ya APR FC, aho tubafitiye update news zigiye zitandukanye mu kipe ya APR FC. Aya ni amakuru rero tuvanye mu biro bikuru, ni munyemerere turambure page ubundi tubagezeho ubwino, aho iyi kipe ya APR FC irimo yitegura shampiyona nyafurika. Ni imikino nyafurika rwose igiye gukinirwa haba mu Rwanda ndetse no hirya no hino, aho izagenda ihura n'amakipe akomeye cyane. Ikipe izabasha gutsinda izabasha kwegukana iki gikombe, aho iyi kipe ya APR FC ifite ibikombe hafi bigera muri 3 kuzamura yagiye itwara. Uri kumva ko rwose yagiye ikora akazi katoroshye, dore ko hari umukino yigeze gukina paka irinda iwusoza na rimwe itsinzwe. Umutoza Darikonovic ndetse na chairman bakaba bakaniye kugira ngo iki gikombe cyo kitekubaca mu biganza, ahubwo cyo bagisamire hejuru kabisa tugitware ubundi kibe icyacu. Apamu rero nawe akaba arimo avuga ko ashobora gutandukana n'iyi kipe kubera yuko umutoza Darikonovic atamubonyemo nk'umukinnyi ufite fitness yo kuba yakina bigaragara imbere ku murongo, dore ko muri Sekafa Kagame Cup atigeze akina. Ndetse kandi tubafite n'andi breaking news kabisa utaza gukikwa rero n'imirongo imbere y'amakuru. Ni munyemerere turambura izi page zacu, ukora subscribe niba ushaka kudutera inkunga, wibuka gukanda like, share and comment kugira ngo tujye tubana namwe mu makuru agiye atandukanye tubagezaho imbere ku murongo mu kipe dukunda twese, ariyo kipe ya Gitinyiro Nyamukandagira mu kibuga kigacumba imitutu, aho iyi kipe ya APR FC iri kwitegura umukino wa gatatu uzayihuza na Mukeba. Uyu ni umukino utegerejwe na benshi, dore ko iyo usanze iyi kipe ya APR FC irakina na Mukeba usanga stade zuzuye, ndetse no hanze no hakujya naho rwose ibintu biba ari byiza, aho aya makipe ukarabiri akaba afite abafana benshi cyane. Usanga iyi kipe rwose ya APR FC abafana baba bayishigikiye ndetse no hirya no hino, dore ko ari ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ikipe rero ikaba izashora akayabo ka miliyari 8 z'amanyarwanda izakoresha muri uyu mwaka w'imikino wa 2023 kugeza 2024 kugeza 2025. Match izaba ikomeye cyane hariya muri stade kabisa utekuzahabura. Nimba ushaka kumenya amakuru y'ikipe yawe ubundi ukamenya updates zose ziri kuvugwa mu kipe ya APR FC, aho umutoza Darikonovic ndetse na chairman bahigiye ndetse banahiga ko bagomba gutwara iki gikombe cyo nubwo Sekafa yabanyuze mu ntoki, dore ko finale rwose niho ibintu byose byarangiriye, naho ubundi bari babyitwayemo neza, dore ko bamanukanye akayabo ka miliyoni 20 z'u Rwanda hano mu gihugu cy'u Rwanda kabisa. Ikipe yari maze iminsi iri mu gihugu cya Tanzania yakinaga Sekafa Kagame Cup, ni imikino yarangiye Red Arrows ariyo itwaye iki gikombe, ariko nubwo APR dore ko penalite Arsene yahushijwe niyo yatumye ikipe itegukana igikombe. Andi makuru kandi tubafite nuko Apamu nawe rwose ari mu muryango usohoka. Wakwibaza ngo ese nukubera iki, dore ko atigeze akina muri kafu cyangwa se Sekafa Kagame Cup y'uyu mwaka kubera ko atitwaye neza, ndetse kandi n'umutoza Darikonovic ntago yamubonyemo umukinnyi ushobora kuba yakina. Uyu mutoza rero akaba yavuze yuko agiye kwicagurira ku isoko kugira ngo ibintu bigende neza, ndetse kandi amenye n'abakinnyi bafite fitness, kandi yavuze ko azazana abakinnyi babiri
bakomakomeye harimo umutima wa APR FC ndetse n'ukina iburyo rwose, ubundi ibintu bikagenda neza imbere ku murongo. Nubwino TV7 bagezaho amakuru yizewe mu makuru y'imikino, mukora subscribe nimba aribwo bwa mbere wagera kuri iyi channel kugira ngo utajokikanwa n'amakuru tugenda tubategurira imbere ku murongo. Ciao ciao, turacyari kumwe rero nakagaruka mu makuru y'imikino.